Ithusa abaningi baphinde bavumelana naye uMlisa Mombo waseMaritzburg othena ngeke akwazi ukufihla ubaba wakhe ngezizathu-ke ezenziwa ubaba wakhe esaphila. Waphinde futhi wamfakela i-protection order okuchaza ukuthi-ke engazi ukuthi uhlukumeza amalungelo akhe noma-ke ufuna ukuthi anze lokhu okungafanele ukuthi akwenze. Sawubona kuphinde kube umlalo lwami la kubingelela khona la kufinya khona lo muso njengamanje kubingelelayo yena Mathendo Gcotho uThomas ngiqomela amehla akhe abanye baqomela imali sikwazi ngana kwethu ngabe usuku lakho luqala lancothi wenza okulungile upress subscribe button uzosho ukuthi uyalike kuze njalo mase kufala amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Ividiyo ke ilalela iziphele ebese kuba wena ophawula ngombono wakho noma ke ngento osuyilalele yaphela. Umlisa waseMaritzburg unqabe ukufihla uyise njengoba ke eveze konke akwenziwa uyise esaphila. Washo kodwa wathi liyofika usuku olulodwa la khona kuyophuma khona isombululo noma kufanele kuphuma khona isombululo engazi ukuthi lathi igama amaphoyisa mangabe menzela protection order kuthiwa cha thina asingene lapho kanti futhi akekho wazi ukuthi ubani oyofa kuqala ngaphandle komusho isikhathi sakho akasingena kuyona ke ivideo siza ukuthi ngempela lensizwa isiphi isizathu esidala ukuthi ingafuni ukufihla ubaba wayo. Ngazwayo ubuhlungu ke nami ngambheka ngaze ngahleka ngambheka lo muntu lo uthi uyazi khona usuku lokugcina ngci oluyofika la nanto ke lifikile. Chazeleke ngesimo sokudlulela ubaba ukuthi kungani ukuthi ngeke uzokwazi ukuthi ungcwabe. Ubaba sibenenkinga kakhulu naye enkulu kakhulu yabo ngoba njengoba ngibophisa nje wenza iposition order bengivele naye vele ngibona ukuthi vele ubudlelwane bamabukho right ngenxa yabantu besifazana abangena phakathi kwethu naye yabo. So kwabuhlungu kwemese ngenza iposition order ke sethi mina ngimthathele into zakhe ngiyamjaha ngembese ngimenzani lokho ke kwiposition order ikona kakhulu okungenza ukuthi ngikwazi ukuphuma ngwavele ungishiye vele ngena ID. So ngase ngithi ke ngcono ngifunda ukuzimela ngifunda ukuziphatha emphakathini kuze ngathola njengesiqhwanqhwangu bese kuthwala umuntu vele wakhila ngana ID ngone vele idingiso. Ingakho ke ngikhubekile ngahlala emphakathini abantu bangazi bangihlonipha futhi mangihamba la ngaphakathi bonke bangibingelela kumnandi ngiyaphila nabantu akekho noyedwa umuntu mhlawumbe waziyo la ukuthi mhlawumbe ngina ID bonke abantu bazi ngine ID kanti mina ID anginawo. Isikhathi sekushaya ukuvota sekufanele ngizihlalele ngizivalele endlini babuye ukuvota abantu ngiphume ngihambe ngiyovota. Ngovota aphi mina ensimini ngohlakula manje yabo. So konke lokho ke kungizwise ubuhlungu impela ngoba ikona okungenza ukuthi ngize ngithathe isinqumo sokuthi cha lento ngiyaphuma ke kuyona ke kababa ngoba nawe uthi uyaphuma kumina yabo. Sichazele ngalokho okwenzeka enkantolo ukuthi la ngezesha ukuthi ngathi mangabe ke ngila ekhaya ngangila ekhaya ekseni ngavuka ngamgeza kahle ngamnakekela sambenzela amatiye wavuka wahamba bathi ngiyabuya ndodana manje ngiyabuya manje wazwashesela bathi ngiyabuya manje ngijala eduzane wahamba kanti uya eMountain Lies yabo. Wahamba ngazi imali wayithatha phi abamnika nobongela imali vele waphuma kwahamba kwabuye sibuya namaphoyisa sengumuntu osezoboshwa ke senikwe iposition order ke senikwe incwadi ethi cela le nkantolo mhla 15 ngahamba ngomhla 15 ngalapha enkantolo yangakuyena ke ngoba ibangezi bangakumina ngoba yona iyagcinisa inika yena ilungelo ukuthi uright ayozimela ngabuza imibuzo mina ukuthi lo muntu uzimela kanjani na ngoba kufanele lo muntu lo kube khona umuntu omela ngoba mina kuphela umuntu okhona la wazi abantu yabo akekho umunye umuntu wazi abantu kwaziwe nje ukuthi ubaba umfana kaSibanibani yabo uzoyimela kanjani na kwathiwa hayi no uzoyimela ngathi mina lo muntu lo mayefake kwathiwa akekho umuntu wazi ukuthi ubani ofa kuqala. Awuthenga imoto endala kukhona uthenga imoto entsha kukhona endala ebalini yipho imoto engafa kuqala kwathiwa hayi akekho umuntu wazi lonto le waqhubeka enkantolo labhala kwamaphepha yabo kwathiwa baba uthatha siphi isinqumo njengamanje wathi qhubeka neposition order wathi qhubeka neposition order wazosuma mangenya wathi qhubeka neposition order naye efuna lento lehlangene nalengane. Ngazwayo ubuhlungu ke nami ngambheka ngaze ngahleka ngambheka lo muntu lo uthi uyazi khona usuku lokugcina ngci oluyofika la nanto ke lifikile njengoba lifikile nje manje seke babuya manje abantu sebeletha amakhadi kumina manje sebethi manje mina ngihambe ngomgcwabo kodwa ade ngimtshela lo muntu lo uthi ndoda uzofika usuku lokufa lufika noma bekubani lento engiyenza vele ngingayenza noma kubani odlala ngesikhathi umuntu umtshela umuntu yenza kanje wenze kanje
ukuze ukwazi ukuphila. Mina yonke into engiyenza ngiyenzela ikhaya mali. Ngiyazi ngongcwatshwa umalume. Yabo. Hayi uyena ngiyenzela imalume. So manje ke yena ukuthi benzela bani ngoba bazi beyenzela mina. Akayenzela abafowabo. Akala mfowabo umfowabo ebini. Yabo. So mawuthi uyenzela umalume so manje kuthiwa uyangcwatshwa manje ubaba uzongcwatshwa kuliphi uhlangothi lomndeni la kamalume noma uzongcwaba ngokwakubo? No, akanako ukuthi ngicatshwa ngekubo noma ngicatshwa ngekwaMalume. YekwaMalume alikwazi ukumngcwaba. Usibali lo muntu lo, yabo. Futhi ke uyakweleta ngabo. Ziningi kakhulu izinto akayikweleta ngoba mangitshela ukuthi njobe ekweleta nje usakweleta kona ukuthi thina sikhuliswe khona. Ngayitshela nenkantolo ukuthi kufanele ukuthi lo muntu lo ahambe okhokha impuphu yalapha ebesikhuliswa ngayo. So ngaphandle kwalokho akakwazi ukusithola thina. Thina sibiza ikhaya komama. Mina uma mina ngimngcwaba mina kufanele ukuthi aphume emoshali kahulumeni ahamba yephi ayendlini yakhe okugcina. Hayi ukuthi nahulumeni. Yeah, hayi ukuthi aye ekhaya. Akayi ekhaya kanakhaya. Kumele ikhaya lakhe umhlabathi. Mina uma nginika umhlabathi ngikwimfanelo zakhona ngiyakwazi mhlawumbe ukuthi ngithi ngicela ke labo bantu laba khona bakwazi ukuthi bongisize. Kubalulekile kakhulu ukuthi ngithole usizo kwaba namandla bakwazi ukungilekelela ngoba njengoba lo ubaba enze kanje sekuyinto manje lento lesingani mayisiyo umthwalo kumina mina sokufanele ukuthi ngiyenze noma kanjani. Yebo kona ngiyezwela kakhulu baba impela ngiyacela ukuthi bangisize abangakwazi ukungisiza. Ungasiza ngalokho angasiza ngakho ngikwazi ukuthi ngenze lokho engakwazi ukwenza futhi ukuqala ke nje kuba i-ID nje ukuqala ngisizwe nge-ID ayikho enye into futhi na ID la ngazi ngizohamba ngani ngoyenza le thawini ngoba phela kumele ngikwazi ukuthola ukugibela ngithole ukwazi ukuthi ngiphile anginakho ngisho ukudla la endlini bese mina ngithi futhi ngizokwazi ukuthi ngihambe ngiyotandabuza ngoshonali because ngiwele emgaqweni yabo nazi into engidlayo ngiziphila ngazo yabo bese kube sangathi mhlambe mina ngane imandla ukuthi ngoshonali ngazi ukuthi ngangiyenzile lento le abantu mabe ukhona umuntu ongangisiza angilekelele ngikwazi ukuthi ngenze lezo zinto lezo angazi ngiyaqala nanokuyikhuluma izinto ekanje yabo ngiyaqala nje nanokuyikhuluma angikaze ngayikhuluma kodwa kuyaphoqa njengamanje njengoba ngicela nifike la ekhaya nikwazi ukuzongisiza. Usenesikhathi singanani ubaba eshonile? Ngicade ushone ngoJanuwari lapho kumhla ka2 kanjalo ngathi bafika lapho umama ukuthi wangisakhumbula ungangidlulisa mina engqondweni njengento engiphethe kabi ngathi mina hayi indaba lo muntu lo bazolanda isibhuku esibheda ngayitshela nje lokho mina ukuthi hayi isibhuku lesi siyabheda singezi la ekhaya yabo. Ngichazele ngale yokungabi ne-ID ukuthi isuka ngaphi nokuthi isihlumiza kanjani impilo yakho ngoba phela ukhulile fanele ngabe unayo ipasi ukwazi ukuthi izinto eziningi nje zidinga i-ID njengamanje. Ngikhule ngumuntu ozalelwe ekhaya. Mangikhula ngizalelwe ekhaya ngawumuntu ongena certificate. Angangasiwa ko clinic ngothola amakhadi ngotholani ngakhula nje ngingane nje ekhulelwe echathwa yenziwa zonke izinto ngakhula abangayinaka yonke lento ngoba kube mhlawumbe kwaseholiwe imali zamaqolo zani babezosheshe bayisungumele yacwila ke nje kanjalo ke indaba ukuthi ngithole certificate ngawumuntu ngazi ukuthi nje angizizwa kahle nje engalini ngoba phela bonke masikhula ubuzobeni umuntu hey yazi ngisafuna ukwenza ikhadi lapha ngiphatheke kabi manje lo muntu okwenza ikhadi shuthi mawungenalo ikhadi ngazi ukuthi awusiyena umuntu lasebhenki ngizwe ukuthi ayikhona lento liyangithunuka lento lena ngithi mina no yazini kufanele ngisuke eduzane kwabangani ngiyophila impilo yami ngedwa iyona ke lempilo yami engiyiphilayo ukuthi ngiphile lapha ngilime ngenzeni noma ngivula isitodlwana ngifike ngihlale kanje esitolo umuntu uzofika kumina athenge lonto ahambe yabo njengoba ngiphila nje lapha phesheya umhlabathi awungilimazi kodwa umuntu uzongilimaza masiqhubeka nokukhuluma yabo yabo. So manje lezo zonke izinto lezo zonke izinto ezingilimaze kakhulu angifuni uqamba manga ungaba na ID ngoba njengamanje nje la ngidlula izinto eziningi ama-IDP angidlula bayabhalisa abantu kodwa but mina angibhalisi yabo anginankinga kukho ekubhalisayo ngisho ithwele lini ngilibhalisele umfowethu
uyabo uyena muntu obade ngisiza lo yabo so manje lento le iyangihluma athi umuntu umdala kangaka yabo methu umdala kangaka ngivele ngishone phansi ngibone ngithi mina kushuthi ngiyaganga lana yazi mangeke ngitshela abantu ngicela ngivele ngivale umlomo ngoba nale ndawo le ngaba ngibangize ngiyithola kube ngabatshela labo ukuthi i-ID anginawo kodwa ngayithula evale umlomo ngoba vele kwangekho ukuthi mhlawumbe kubhaliswane le kwimjondolo la vele wakhe uhlale phansi yabo ingakho ngahlala phansi egcineni bafika kanye bezofuna ivoti la bathola ukuthi i-ID anginawo bahamba ngabaza ukuthi ingathi bayakhuluma lapha i-ID anginawo ngoba ngamuzwa omunye lapha eshiya kwakhiwa lezi tamkokolisi ezilapha eshiya la kwakhiwa imigwaqo la wamemeze lapha eshiya wamemeza ngapha kukhona isikhalo esivelayo la somsebenzi wathena hayi boye nibizeni isibanibani lapha nibizeni isibanibani la kufuneka umuntu la wabuza ugogo wamakhelwane ngangila ensimini wathena nginawo umakhelwane la ngenzansi wathena hayi akana ID yabo kufuneka umuntu one-ID kwangabe kuphelile ke ngami yabo eGreytown lapha kushona uma wengane zami washona nengane yobelethe base bethi-ke abanye bacela ukuthi bangithathe bangifihlise ikhanda kwamasipala ngikwazi ukuthi ngigundagunda utshani ecela umgwaqo hayi kwathi ngathi mina ngabe inhlanhla kodwa ibhadi ngoba le-ID anginawo kusasho mina kufanele ngizokuchaza-ke kubani kubona-ke manje ukuthi i-ID anginawo ngasuka ngahamba lapho ngathi mina lento izongihlaza phambi kwabantu kodwa umuntu owubaba yena wakwazama kancane ukungenzela ngoba nginephepha la ethi uzama ungenza isitifiketi kusho lo mama wabuya ehliphiza yonke lento le likhona iphepha engangilinde ngalo la ngilindile ukuthi phela ngizobizwa lapha ngiye ku-interview sibuyele ku-interview bese ngikwazi ukuthi ngithole isitifiketi-ke ngikwazi ukuqala ngenza i-ID kwagcina kumile kanjalo mina ngozakhele ngokwacindi so la ekhaya njengoba ngiphila nje ngiziphilisa ngokulima esikhathini kade esidluleke ngingahamba ngayodayisa lapha phezulu ngawuzama into ezitech shop ngazama ukuthi ngiyaziphilisa lapha phezulu lapha uhulumeni-ke wathi ayasivale iy'tolo lezi ebhedayo nami-ke kwakuthi ngumuntu o-understand olalelayo ngase ngithi no angiyivale lento le ngibuye ngizolima ngiphile ngomhlabathi njengoba ngilima lapha eshiya ngenza ummbila ngenza yonke into amakabishi o-anyanisi ngiphinde ngikhiphe kuko lelo sente lezi ngithenga abantu le ngihambe ngiyo-oda imbewu ngibuye ngizodayisa futhi